Shalom, selamat pagi Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai majalo hita rigapan sigano pari batta. Bani panorang sugot nerion pasada ita hurta martonggo mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami na marhabang senogri atas puji-pujian terima kasih may sompah kolur nami hubamu. Natongtong do ham makasomani manramo tidak pakonton du nami. Jana bani panorang sogoton ibuhe ham hanami Tuhan ibagas na horas-horas. Ase bayna solipukah kanami horja nami si gano pari. Holong atemu torang yang pura pikiran ay marhite hatamu. Ase tetap ibagas malas niurahan nami mandalani kulo nami seganjang niron. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalam rampakon tonggo nami on. Amen. Papenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyang marayan bani panorang sugot nerion. Naboy sisihan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rikapan sigano pari batta bani panorang sugoton Rabu tanggal 1 Maret tahun 2027 ayma tersurat bani buku Yesaya bidu 65 ayat 25 nama katahon sonon. Sorigala pakon anak ni biri-biri rap manapal. Singa menggagat na sinabi songon lombu. Anjaha ulok mangankon orbuk. Sengdong be naman jahati atap parsedakon. Bani sabdulokku na passing in nini Jehovah. Taganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Aha na sinobut bani Yesaya bindu 65 ayat 25 on. Toto ang gumangihutkon akal di jolma mahol tumang do tene jalo onta. Tapi ulang mitor tarudu kita mambayan ripun ni ibagas urta atap ibagas pikiranta. Marhitihon ni sada kesimpulan atap sada ripun sonahado perjadi niay sabar kita. Perdete kita bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus sumbani konteks. Bahasa bani panorang ijia bangsa Israel doma ibu banay bata mulak kun habuangan paber. Totoon sada pangarapan na luar biasa deko si ipaluah na bata bangsa Israel kon habuangan paabel. Langkap ini pitah jolma pakon na bata, jolma pakon hasomani jolma, tetapi dihut do humani age tinop panaligan sorigala pakon biri-biri singa pakon ulok haganupan ay tene patalarhon hamubahon na binahin ni nebata na terjadi ibagas parguluhan ni bangsain depko si mulak si diakun habuangan Babel gok ibagas dame ibagas pambubay ni nebata. Tutu hitaganupan porinipe songon sada gambaran doon sorigala pakon anak ni biri-biri rap manapal. Artini ay sorigala ay mapataridahkon. So nahasa sitong ni iya marmusuh pakon anak ni biri-biri. Tapi ibagas parguluhan ni halak na porsaya sorigala pakon anak ni biri-biri boydorop manapal. Artini ay adong hadameon. Naon mahitaganupan bapainang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus suasana at situasi na ihadapi hita ibagas parguluhan ta si gano pari anggo hita totap marpangajaman janah marpangunsandean hubani na ibata. Jadi porini PHP ni adong musuh nasihol mangago anak biri-biriin ay anak-anak ni Tuhan na tetap marhabiaran bani Tuhan bahenon ni nebatama perubahan atape habayun ni uhur ubani na marmusuh dopak anak ni biri-biriin. Hase itaganupan bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus porini pe ibagas parguluhan ta si gano pari lang tarbahen lang si adong dotong naman risay hapor sayonta. Si adong dotong nama kegigihon hapor sayonta. Sejana si adong dotong musuh na mangonggopi hita. Halani porsaya hita hubani Tuhan Yesus. Tapi sadoka ibahen hita tetap Tuhan Yesus
nagabe si pambubay, nagabe raja ibagas parguluhanta si gano pari, bapainang nelongan ibagas Tuhan ta Diyos Kristo. Tungon, lang iripaskon, lang ibuiskon na ibata haganupan musuh ni halak na porsaya, musuh ni anak ni biri-biriin. Tapi sorigala nosonin maganas ni sihol manerkam, sihol mangankon anak ni biri-biriin. Tapi bahenon ni nebatama rup manapal pakon anak ni biri-biriin. Toto mitur mardingat mahita, bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Lang pita sorigala, tapi hatahonon tama singa manggagat na sinabi songon lombo. Napaduahonon bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Mituridingat kita masona sa sitong ni si Saulus, sonay magarang ni iya. Lako mangagu halak na porsaya hubani Kristus bani panorang ijia. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Ibagas goran ni Tuhan Jesus. Ipaubah ne batado hauhuron ni. Nahinan iya garang songon singa lahu mamunuh. Halak Kristen, halak na porsaya hubani Tuhan Jesus. Tapi tokindo ipaubah ne bata hauhuron ni. Janah gabi rup do iya use ibagas hulanan ni halak Kristen. Janah gabi iya do humani ipaubah Tuhan Yesus. Nagabi cuak-cuak ni laho pararatkon hata ni nebata. On magambaran singa manggagat na sinabi songon lombu. Artini ay lang besihol manoroh horja ni singa. Tetapi gabi gokdame ma jana gabi songon lombu ma iya manggagat tene. Artini ay bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Rasi pata tubuh do marah ibagas uhurta. Mangida halak na tetap makagikihon hapor sayonta. Jana siul usay hita mambalas. Bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Ibagas parguluhan taon. Ang gonebata mambubandami itong ahtongan ni parguluhanta. Tottu halak Kristen pe maningondo gabi siwoban dami. Artini ay maningondo hape ipataridahkon hita. Buah ni hapor sayonta. Bani hinabagal ni pambahinan ni bata ibagas gulu taon. Na domma paubah kon sorigala, domma paubah kon singa, na domma paubah kon ulok. Nabuhi hape ni mambahen hita mate halani dosata. Halani ulok ay ma lambang ni sorot ni dosa. Natutu bapenang nelongan ibagas Tuhan ta Jesus Kristus. Jupah matongon ibagas parguluhanta. Anggo do mane bata naman rajay parguluhanta. Langadong be partinggilanta pakon parugaman aligan. Langadong be partinggilanta ibagas persoranta sesama halak Kristen. Jana langadong be musuh na sihol mangunggopi guluhta. Anggo Tuhan na bata na totap ya jamkon hita. Jana hadameon na kumbani na bata totap hadir itongah-tongani parguluhanta. Halanyay totap ma hadir kon hita. Totap ma bere hita ianan hubani na bata. Ase jongjong ibagas parguluhanta. Ase gokdame hita jana jupah matongon songon hataon sorigala pakon anak ni biri-biri rap manapal singa manggagat na sinabi songon lombu anjaha ulok pe mangankon orbo jara seng adong be naman jahati anak ni nebata sadoka nebata totap marianan itongah-tongah kita. Amen. Martongko makita. Acari hamhanami tong-tong Bapa. Ase bagah-bagahmu nasihol pada mehon haganup jolma ibagas gom-gomanmu. Sonay matongon ham Tuhan mangarahkon hanami. Haganupan na hinaholongan ni hurmuna do tinubusmu. Ase gabi si bubandame mahumahanami. Itongah-tongah ni ganup pargulmiton nami si ganu pari.
ibagas Kristus Jesus Tuhan nami. Jaloh nami rapakon tonggo namion. Amin. Oras batagadupan papenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ando harmatongon. Ganupan pambahenanta pangarapanta ase tetap menghadirhon Tuhan ibagas pargoluhanta ase idehon hidatongon hadameon na binoban ni nebata ibagas pargoluhanta. Ando harma. Salam.